Welcome back. It's the Van Rap Radio. You're still having some great time. Yeah, hey. Gomba komba ni kwamba ene Makhadzi basi dozore abya fara mic witia zitu bedizo zino watu ati divu kwambwanyi ndingasitotwambori kwamba oinoni ndiamba watsini na yena uyene abanaye kana ndulimbo pedzi mara vamudhivori Makhadzi asokotwamba zitu ngori abori una mapungo una zvinhu zvakuiteya unokhaula ulimbo kwamba nga munna wawe nambori hey munna wawe ndi Albert mara munna wawe taidzewo ndinila ntipedzi yori avi yabufara avi ya anwa avi yari kwiti azviti zone wadi rundela mani ndiyambori hey vari mabhaya kunukara vakambori asu kuchinyara. So I'm gonna play you this clip guys but ifere vozori zvinda kwamba zone ati kusokotohamba Makhadzi kwamba zori ai Albert avi yavutukura avi yakangwanyana avi anwa Albert ukuita mapungo asaiti yewe ndiyamba Albert ukuita so So whenever mbudze uri anepo nevapahone vaivona hane treke vaifisa hani zvine Makhadzi akwamba zone vakokorore zvingava uri kudhiamba my my darling my sweet onwene apa naye kana ndisina kuzokotodhiemberana marangori chidhiori hao mutu asikuimba uimba ngori avana pungo ndi mutu ane arana matada kana zinzo kumudhina vadomufa kuzibvisa naye pachi hey adhaiteya hezvi if you want to channel, make sure you hit the subscribe button, you hit the notification bell. Basongwa hangwa commenta baribuza zori abone bakuzibonisa hani apo rimbolunga rukamba nyi basongwa ngo like anepo baribuza uribone bakuzibonisa hani rimbo ruri hani nenga zinani doka ndiswana ndi mwana ndo mahongoni Makhadzi ari alibeta ndi munna wawe taidzi yawe ndene lanti ori hish what? Yeah, man, don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to comment. Ne amara here ndi bafuna zone bangaribudzo zori vone wazivona hani zorari ndau yanduna.